Lejelo soltsibi lunes 29 de marzo. Tiutsok inova, tsokuyap tamako oxak hospitalo, ola lekukata tika nalo bemo nayelo yolo, yanakutukulo, yetel ubeto bashetsan, telu u kalante kutoh olalo, beyo matu anda talamilkilu chupul hospitalo, mishtuk albikuchilo meya. Hetsik tukaten, lepakmek ohanelo laile yane, mausutukil unayelo yol maki. Hachk abete, tulakal mak, hebistu mako chihantak, wamako yaulak ohanil tiobe, Chico tu seble que hospital, le cancaja cuchic patio le cojanelo. Hebistun, choquil, sasakal, chivalpol, o motu parte luchay guyico. De hospitalo, yamaco con pata yanta lobi, beyomatu anda talamiltio. Utiak chaholtik, ut calandalo to ola yucateco. Yetel mauyata le cojano paclo, le 26 de marzo tak 11 de abril cutala, yanuk alal, tia mukata mishmak, tu nos behil halka nabil kahil progreso, mishtun patal uyokolmak, ichilka nabil. Yanutak muktal, utak pahalu much kabil, amigos de la salud, tijalka nabilo, telu yala timako be, mau binotur xochokil, beishantun yanakutukulo, telu betko bashetsan telu kalandikutok olalo, beyo matun pakale coronavirus. Yo al pectilo tu betale halach Mauricio Vila Dosal, uhalach lumil México, so kutuxtik yap kachumil vacunao, utiale coronavirus, o buitulumil yucatane. Belaik uch ulak 11.740 hulak vacunao tele coronavirus, utialo chaholta, utsabatun timako chihantak, timektan kaho kun sabik a holbil. Libianos 26 kuchube Yucatán, ulak uhats 28.440 vacunao tiamako chihantak. Belai, kahutsabale vacunao tumektan kahilotsam 40% sokutsabali, Tzantung 16.8%, Seye 30.1%, Panamá 29%, Celestún 29.1%. Cacalchen, 14.6%. Joctún, 23.3%. Cenotillo, 24.2%. Mushupip, 37.2%. Chiquinzonot, 25.2%. Tequit, 17.1%. Opichen, 8.4%. Tixcacalcupul, 18.8%. Mani, 32%. Y Eteltemash, 13.8%. Ichilequinero Geloba, Tarrutzaba vacunado. Tiamaco chihantak tu mekna kahilo chemash, 35.7% tzokutzabali, Izamal 58%, Oshkutzkap 64.2%, y el Río Lagartos 61.1%. Le vacuna tusta, Utiamaco chihantak tu kahilo akanke, ak el bukzo chichimila espita junukmak anasin peto progreso, San Felipe, Temoson tek ashtikul, Tinun, Tisimin, y el tishkokobo, tzokulatzabal tulakal. Ukasa lele vacuna abatan utsabati mako tu tsip tu kaba yash te chikulilo hetsma uhalachile no lumila tu meletio ilik bishkum betbil. Ebisto kali kotelo helhek apta kuchilo me hebas kutsatantale bishubino chupul hospitalo yetel haitul mako kuyosa sansamali. Taktilik imbehla yan 208 juntulul mak pak tilik ohanilo tiano hegelas hospitalo utial halachilobe. 30.484 mako tsokuyolintigubaw. Matu chico valtio mishbal mishtu patalo pakiko lek ohanilo. Lebuka mako ba 87% titulak le marro tocupaca le cojanilo, le tiobe 34.874 juntulul. Bele chik polak 50 mak pakti coronavirus 43 tukahil ho ostul kanasin, y etel juntule vaca progreso tikulite yashkukul. Y chile 34.874 mako sokutzayetio le cojanilo, yan 281 juntule tan rutalo. Yo voy tukahil ho sokuchik pahal 21.723 mak pakti coronavirus taktuk inil 28 de marzo. Letio Betiano, 6.174 y tu Shamanil, 5.775 y tu Lakenil, 2.061 y tu Chumukil, 2.998 y tu Noholil, 4.715 y tu Chiquinil. Y Chile Solzi Belacta y Cogelo y Belakim 7 Maco, 6 Shibuete junto al Cole, Luquinilo Betiang y Chil 43, tac 93 Taboe. Yash Cohanchaho, Yetel Talamil tu presiono, diabetes, Hachpolokil, Cohanil tu riñono, Beshan cardiopatía. 6 untulucachitica jacabobijoy, untuleticul. Soguchukik, 3.773 mac quimic le coronavirus. Ichiluca cojano yano 409 juntulule, hetz el yanico. Calano, matubuctio le cojanilo, tushacaltalo mantasto minutzakihelo o molail olal. Ibrisocalico 208 juntulule cojano botiano hospitale calano jumpuli. Ulaco hatse cojano botupático basco no es le shacal betantiobo. Ukinil tulak le maco, socupacatio le cojanilo, tian ichilupelu vinal tac 99 jabo. Uyesa hilo, el semáforo viacuchic bisico bechak ancañanil. Hebristo cohachalalo, bishenil semáforo kutzabak a holbi leca nupu 15 kino, bello, yanupelili kuntal, yetele kutzak a holbi le semáforo, ujalachir lumil México. Tele Yucatán te informa.
lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.